Kari India jongi minta kesenam arajar arpuar kan rakhi ya kejing yo laj luot jongka na kejing sensyar pareng. Ha karukom kaban pensyong kun baha. Namar kala kenjo asaka nyupusan senam kenti nadu bala yo sensyar hi ya kari. Si benta na kani kejing rakhi ka sarkar deng NDA ru kala ye wer kinong song snong jongkari bane sim benta sit rehem ha kani kejing rakhi da ka bawa ru ya ka lama lairong jongkari haman lagi tengkong yeng. Kata naduk ka khatlai terik haduk ka khatsan terik menta ubnai nai lar arajar rapuar haduk katnu kani kejinge wer jong sarkar pedeng ka treikam hakani kejelami khalia UPCN hakani kata yo ulalum kubor halor kani kebenta ke sarkar pedeng National Democratic Alliance kablayalam da ke sengsan partai Bharatiya Janata Party ban penipu ipiang ya kejing rakhe kejing dap nyupsan snem kari India nadu bakal yo lat luat na kejing sensyar kido oli. Klewer ginong syong syong jokari baru kawai. Ban penher ka lama lai rong jokari haman lagi tunum yang. मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। Hadian gani kejing penna Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi. Ya gani kejing wer pat ba ban wa lama. Wala ginong sensyar shnong ki hab ban shim ki lama ni ki office jong ki CNRD block ban sam shnong shnong. Hendai la sakiru ya kejing tenam ga yau de lama akal lenggonong ba shlong. Nakaliang jong sarkar jala phai ka sti nakaliang jong deputy commissioner jong ka iskasil bat pan para lu kilama nakabenta ban sam sya ki pait nong snong jong ka dikasnong jong ni pen mana bakin wan ban kolek ya rani ban wan sim kilama nang ne po yang dorbat na office bat bakin wa bat daga jong tha ro ki bakin wa ha ki nom yang lane ha ki yang ki jong ki te hakbaning kong angi nagaliang jong ka dor barsnong iyo ka jingtho naga block office hagabidi ban wan sim gini lama ningkong gibu hakador arpsan ningka jadi ketu umdan ba respon nagaliang jong snong te hakabakat du hi gimansi ban suai free na kumto kombasis pa deli Nado ki kindat singi balala kejing syong shit ki pat ba halor kani kejing dap nyo pesan snem ka jingyo la lut kari la ban sakhi hak bala ban i kejing wa lama ki breu hakikali bat ki kali arsyaka hakeleng kesor. Habapai pat sya ki shnong ki thau la sakhi bikidon hi ki shnong ki bawa ki lama haki yeng jongki nrei khamdu napat la re nujor bagi shnong di basyong basa da ki jat benreo ki bamde ki khasi la kat taru kidon ki shnong basa tang ki khasi ki bawa ki lama India. Watlak sarkar pedeng kelayawer pat ba ikinong syong shnong ban wa lama haman lagi yeng. Nrei ha baginong sensyar shnong kilit chim ki lama na ki office ki CNRD block. Kim yo apat kat kum gajing don kilong yeng hapo shnong. Ha ka bagi yo atang shispa ne arspa tali lama. Kat ba gajing don kilong yeng pat ki palat hajar. Jingdon jong ki yeng tingi don hakni ka shnong paro away ki ladang ni khen ni ke depai te ki labun ma
Nri tang kiyen pun ladon kumbai khat aspa tam kiyen te kabai di pat lama tang yok duna ba ma imat nak liang jong ka sarkar ka klam da penbet bahane te ba kan ko hukum te bun ki bam yo nri kidan ki ba shu thit hi ru kidan ni ta ngiyo tang aspa tli anu mata aspat lagi baru ki yang minum bayo hat apa tang ha kasngi ke banding kong hi bangi sami kilama tang hapo ka arkentang trai ndon su kilama te ha bangi kilina so office biang jong blok ba ai kini kilama kim yong ndon su te ngidang ap kemilinti yong bayo poi biang te adu menta te pat yo pat te yo kai Asangi don kambon ha lau jenreu nama ki yang kilabon tapi ki atang sepatuli tingi la ai na kini sepatuli na di bait mar khar arli nama ki don pradong te kirang badong kila ewa ki dong kedong ki yang ni tigi ladon kumba arhajar tam ki yo tang sepatuli pada ke respons ke biang hina kaliang jong jong song kim da don hi ba ki thnum pun di kumtai regi sutunat hi ban yawa ki lama tang balong ke slong no tang ke jing yo dunai ki dam lama di tang kata Lada pai pat chakishnong chakitan nong kendong. La bani i ke jing song shet kadai ha kishnong ki badon ha kathan kaput. Kam tam kishnong ke bejan bat ki jakat rekam jong ke tanach pai pahara ke jakak kaput ha pedeng ke ri India bat ke Bangladesh kata ke Border Security Force. Namar ha kini kishnong kene ke tanach pai ke aimen siam kinong song kishnong ban buram ya kala malai rong jong keri. On the eve of 75th anniversary of Independence Day, BSF is very aggressively working on the campaign of Har Ghar Tiranga, and in that line we are putting flags on all the BOPs, all the BSF establishments, and all the field formations have been directed to involve all the schools, all the border populations, for which we are already working on that. We have worked since 2nd August and we will be working till 15th August, and most of the communities have been involved. A lot of flags have been distributed in the schools to the school children, the local population, and a lot of rallies have been organized, like motorcycle rallies, then cycle rallies, and on foot also. And we have undertook a campaign also. We are publicizing by going door to door in the border villages. I will encourage and I will appeal to the patriotic people of Meghalaya that they must participate in the Har Ghar Tiranga campaign, so that we can show our respect to the national flag. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya,
Be the change. Support TMC by calling on 96877 96877.